Lagi masalah kurban manok. Nyalang kitab fikih tak buat hak tak buat hana, tapi lang kitab Jawa na ilun cukup susah patanya na urun demanyang. Hana lang jauh kerana ilun buat kita Arab. Ilun tu buat kita Arab, hantar merumpa. Ia nak merumpa ku manok, ku boh manok, bak fadilat jak bak Jumaat. Kena yang senelih. Saat ketujuh, saat ketujuh tak jak bak Jumaat, lagi tak kurban tak boh manok apa. Kang kurban pi lagi. Lagi tak kurban tak boh manok. Oh truk lum jak semua buat ukuman Tanjung mengejuk tu kita. Karena kurban manok. Tetapi bak lum baca hati-hati tan. Bak pun kata Ibnu Abbas. Nya hinan mutami jawaban laju. Sana payah baca ujung li. Lembagah hajunya pendapat Ibnu Abbas. Gaknya mujtahid. Tetapi di kitanya hanya tak ikut hana kitab. Nyo kitab yang tak bacanya kan kitab Ibnu Abbas. Urang lain karang ngepegah na pendapat Ibnu Abbas je kurban manok. Tata cara beramal hana hinan kan kitab gak yang karang. Kadang je kurban manok bagi orang fakir miskin. Kami hana peng gak yang tiap tahun weh ke modal benar ke si binatang tabon tu kurban. Maka Ibnu Abbas fitwa je kurban manok bagi orang yang haid belau kambing kadang. Yang kita hanya secara mutlak katanya beramal.